main cassette, meaning Asafo, and I mean Chris Asafo, and I mean Kantanka, ever since a year woman, Mabetuna, the whole name of Biblia, why ye, Nipa do have fun and send Apple Bra ye, a sorry, what is school, what in Libya, why be a dance, and I say, and I presume you say, your papa to former, you although men so much sorry, but meaning say, Papa no, the mode in the Pakistan, what I say, and I even Kukra, the Baba, Noya Sarah for 1 MP for the last year, in the Massachusetts, and my university, what I say, but and then in Nashimo, Dr. Baumia, now who's excellency ambassador, okay, also I see in Nama said, yeah, they are war, and the pardon, up as a year, not a tell of much, said, Babusia, they are told me, and also only part of the action array, and the Cassie. And as Jesus Christ, Yamuno Africa, there, because you did say, yes, to be a fat, and she did it by way Yamuno, Yama, Utimi, what I say, and at least if say, yeah, can say African study PM, and I say, he used to be by a way. Said the Oncasa, you and as a book of a number of no be so as let him and Tamwa, Sabio is Sue and then the Bano and what. Upon one not touch it, Kakao would do the year. As some of the to a phonity for any. I have to be so glad on what time. You know, a big magazine among some Apano, Eco Montino, maybe never be a oil and fat, but for your day, a Papano or a snow different. Yan Tisse, what you Yakuno, I say, no, but are you different, or you good? Everybody now so, but we are day. And maybe a 50%, yes, so he's a very good man. Apart from that, Blono is washing up one for fire, grab your weekend asshole about oh, true, yes, if say, Yavan is and Meso, and I'm in the sorry, and I will pay my true me, no, a papa wow, it's yes, or one of okay. Because you also I don't know we are this in you, we are beefing you, we are why I want some. Send it here. Now, what year of what will be our master NDC MPP? Your first year election pray. Say, NDC, MP, NDC, Oshano, and all the key. Think of it, say, Meba, I will say, so, Meba, I lose it. You come in from Michigan. So, oh, me now, my BBA, and then elephant night to me at the key, Domico. Papa, you never do me, sister of the Sumo as a full moon cry, you know, me, more fast for power. I like Omunina, so Papa, true that Papa, Omunina, so to me, standard. I will say, yeah, Taifa president, Pana. From the race, I had if you say you didn't say a president or bad, my neighbor say, if I say MPs and presidential be and I'll be a Bahasim for the normal within the Papa. You don't hear so. But no one so one in normal. What to Charlie? Because you are financial to you are financial president, you are financial to or different. Engine on Veno, Safuna or different, or different. Continent out or continent time. I say, Asala, Ediane, Yana, we say, already the birthday, some of the August one. Make a common and as our phone. I share white. I did a cheap. I'm not going to go fruit. Look at them. You say, and can phone a more year. I'm a fashion. That's how almost Papa. I didn't birthday. This movie. Free.
share item 30 and yeah one by say or the energy will be there because I feel remain the more expect say when you see and will be with my say no say or the energy will be on ABC and an idea on the same thing and also on the money person baba ya manipulate chair da bona sun wa abobra asabra beka sorry abanu abobra say dem papa ka bele beji afofo afa no so ama no mo sakoma no ya beka no say na me fa the currency abala dia wa ye no abobra sada say o ye wan oni obi asem afi be so ba cha dem go for we but if you are now the ordinary children also want to papa nas baby I tell about it afi be aso one year say na papa dey no na for so shira on so no think ko do we papa dey do that was it as we papa pastor ko do safo da for me na you say e pepe na unya kwanya e pii mu e won nchen na wo pii mu no so no adia danse e na unya fi nchen betimi da to akefo na tifo nyina ene the meeting ya kan say enam ye maame honorable sel adwo asafo so ene ma menya opportunity e be pii papa ye nim e bere bi atwa na wo ye MP wo domi kwa benya na meka omo a omo ne nam ko the true ye maame no ene menya kwan e be pii ye papa en pii no den je na ti fa no de me hu ye ne de no kwalini ubisa me sesi a mentimi mfa nipa desani bia enema ye entoto ye papa yi ho no kwali ewu ni se o ye nipa ayede ya nanso papa ye nipa me ba na nim first day me ba papa ye nim e kwan ofa so kura na me kasa ye di nkomo e kire se abrantie wasi so no se wo pese wo make life no a bre was yo kasa kire me afa ahobrase ene kwan ya fa so ni nipa enante eno ho nkomo ne ye papa asema wo ka kire me a da me tirim asema me kan ya be yemfie dumienu ni enso no na bo ame ame me guso ame de ebo me bra ya asema papa ne ka kire me no kwalini papa we ye nipa bi a me wo ho sesi a me wadwuma na obi fire me say o ba ba chia papa yi ayi asenti de me ye bia ampa me jai de me ye bia na me jiminika say ye ba na enyina ya be hwe se eyampa se ye papa otwe na ni ahwe dan ampa ye ba eyampa na no kwalini ye papa yi obi a be kan se ye mu bi ye sum Kristo Yesu Kristo de o ye bia no onam nipa yi so papa yi abaye meka se ni nyame duma sese wo ye bia no wabaye ne famu die hira o man no ahira de kase na no na me busa me nipa madam fo ba ko se papa yi onipa bia ka se Ghana man nyina e ka bom e so ni duma dia na wo die ni mu na nka baye mfaso kase ama Ghana man ahira de ni kase asante man ye de me jom ya asante ni yende no kwali ni yanim butunsuom Ghana man ene asante man ahwera de kase se benya nipa bi se papa isu bi pen no nyame na ye nyame anka nya sa ke be kase eden da hwera de kase pa Ghana man ahwera se na bla bom na o no bi o se ko ye de ma o man no ko man nya faso kase pa no wantimi anya na so man na anta cha nya ono na sese wo ye o man ma o man no o man no na sese o mo so de o ye num ono de na sese o ye bia na o ye no na necessary oman no ene so de oyenum me ni onipa bi di nkomo ma waka kire me se edi e frɛ no car no eye obidi onipa wode sa entiase anam ba first ono na ne din da so e frɛ ne car sa nipa na bi ne ya papa apostle Joseph nyame na yini ma eyi no ma Ghana senka Ghana nso papa num nanka de wo ye ka sa bre ya oni hoyi ka bayam faso dikase ama oman no enti papa ne de na sese oye bia oye na oman no na nso chacha de wo nyina na ewu eno ne misu anopai na misu eno ne misu se oman na ma odi de nyame di man so mfa mra no osan de ko do waye bi enema kase a waye no waye bi nanso enye ni nyina na otimi ye because of oman na anso ni munti no any the ebe nanso ese ajabi wura ajabi ti ase aye den a wo kire nipa bi enti nyame na wo so
ebema de na sese ne butaya ode ba sase su bia ne nyame nam omo mu akiri no so ebema abam papa to su se bia yebetuma nya obi amana be sina nan mitidi se de ya ne ma wo e de ya wo titi wo bi no wonim so we nipa de ya wo wu da homa enti de tie bia no obetre ni obi ye na nam sini enti de tie bia migidi ne mom wan hwe be ye den e ni panti no wan hwe be ye den. Thank you. That's very good. Bismillah. Timuswa. If I want to back who you need to go to James say, or see Bibia who you biara. Ma when in Covum, Makuko winning, and Mawabe Mumbu. Ma utrimuni wakumemu, and you find what dear Bia oil, and shady nipa beka, and Tienipa, Makuko winning. Sadi and Inti, and Mammy, Mabemu will be here. Ese maybe a mabem bebia the kai papa na emra na me hye no no e wo TV so ne kasa ne na futuo bi no nti e mama so be hye me kwa na mu ahyeate ya hyeate Obi adema ewiase nyina ahyeate enye Ghana kwa ena enye domi kwa benya se ni fie wa henti ni ahyeate e wo ni nimdie e bi se nipa he ena wo Ghana yeti wo monka ewo ekuaye mu organic nuro aduane enyoma bebree iti dia mekan se ya hyeade nanso ebenye obi ati se onu bie mu ana one thing jawbia nanka kantanka butaye so my Ghana bet sa America and my Ghana bet sa China amount for baba fanyoma so bi betoka no washipe no de ko so na be Ghana su din be baba da fu so my ya ka wo so Ghana kantanka no ordinary person o share the by oyobi a waba na wewu ko na Awurade asasoma no Ghana so mbe gina fam o my Ghana so na be o my Ghana ebe hu say yan so ye wade na yem planning for no serious because omo hu fa so e papa ni so yem planning for no serious and come to me free Kantanka echi enkotoka na omo sepe magana embetia duty na wa bre Awurade ata ya be ma chede Awurade de na no senior si Ghana Awurade de na no senior ma o man ni nia Kantanka is not what do you call it for your bar masi what do you call it no on my Kantanka your mind so you can so be a Kantanka or your mind or your African now from Awurade ye ni so mra Ghana in Sanka Ghana so ni mu ya anka Kantanka de ne betra wiase afana nyina ba my Ghana bo papa na brodo de ya papa ne bone nti also my Ghana na papa na chew my Ghana na papa ne bone because ye nya le safu piem dia papa ne ba ye nya safu piem ya shade you come down so for I say and I'm conscious ever Obeka say ya dia na makadida and papa ne mu ye no na am say be ba social media I don't believe in what Ghanaian pastors are saying on social media, but I believe in prophecy. Unim man shan come say papa ne wu mayamede debi na me activate Ghana president say le be ya ade papa e wo papa ni mo no then say betimi aka say too late in this social interview now me can say president mbo modern so be kwa ko Apostle Joseph Wansana no me target president into ko interview ni mo me bo Muhammadin ana me can say bibi wo ko Joseph nko no nkwaje because oyo legend Awurade na mo my Ghana and not normally personal Kantanka no ane ma no mo ni papa ya papa ni yo na adum na ekuta na enye Ghana enya normal adumo also mind you what is the yin papa ejina the more mining ya Kantanka is the one of the angels who are sent by God Ghana you see America say Ghana ye pillar the water from ye bo my Ghana wo by na ko na ye kwa Nkrumah Kantanka JJ Lawrence tani mpamiensa we ena na ekuta Ghana Lawrence ko kwa Nkrumah ko di ana waka okuta Ghana musisi Ghana peni ba kwa waka na vanza Ghana na ya kwa ya kwa dan no
ono no kono tisi Ghana there was no pillar in Ghana we bi anti asibiem esuma ato Ghana no ye nya me so obi antimi nyi fi Ghana ni futa tisi Ghana there was no pillar in Ghana eti de na o kede ku so wo keye wo se papa ya ya hwere no oman no ye nya odi pot se no bi na se bi ni obi ma se ono ye nya le sasu biem ye nya Kantanka sasu ba ni ministry ne de odi ja obi ni ministry adoma tade ne de wo de eja Stephen Adum Chedua because that na Stephen Adum Chedua ko tia papa no there was a sign I see here e wo mo mi enu ntem I tell say nyame na afo wo BBC e de si ya wo ye so hwe papa no hu Stephen Adum Chedua no na ni jemroso e na Adum Chedua so hu papa no na ni jemroso ancha eni nansa e na papa de boy enti na papa ni show obi a oni ho be he ni ministry so aye den e de ama no because papa ni ministry na nya asori o e ye wo man Ghana anu ti so wo say ye frɛ papa ni nyame a ana say obi o say yakoto no ye sori no Bible say wa ye nyame nkuma enti papa ni nyame na em si ni wo man Ghana mu enti say yakoto sori papa na o deserve more than that enti obi odi na tie ja no e wa asori yam when it comes to cloud you benya dom your kase ni pabetie eye prophet Stephen Adum Chedua but when it comes to the cars ni njuma oye ne dia ebia ye de ne to mpamu a ene bia adom ne bedwire ne mane bi but so far there me nya so geja obi a no kase wo se oman ya papa no abro yes wo ye de juma wo ye ne cars wo ye bi e dia papa na be kase oman ni didi no wo se o ko man bia so a ye ka ye nyoma bi ho a oman no ema nimpa no kwan oman no so nimpa asen sani ya baya abotaya ne wade de man nimpa no oman ne be de benya so mfaso but oman kanta oman Ghana mu ya ma papa no akwanya e wo se ye mpani fo ne yusu Kantanka cars president bi obo bia no se oma order say free that way I am President John Dramani Mahama and I am Nana Akufo-Addo Dankwa mama order who a minister who a MP mun yusu Kantanka will be proud of Ghanaians say yan so ye pulo ye car ye manufacture car e wa ha e wa san ga ye wa se eno na akọ dia so papa se na press no ko share mo moto on cars ni bi one share because obu the two tier dai e to so into mo bona bro adentina dia ye krefi abonte ba ne bo anya de na ne dia no ma wa ano ne bo oden into why ne betimi akotobi na wo so omuyi oboye ne duty free se ne be ya akola ke to wo so betom na ne cars na ye dai ebu wo Ghana inti Ghana mpanifo nko papa ni funa chawo na ma ye papa ne bo ne kase pa ade na baka kire bushan ko kala de tato akra metimi aka kire bushan se eya o ma hwa de kase nyanya mo ko a efuna da vom titi ai eye wiase nyina efu because obrempon nyame na musini enti Ghana after you best your papa we ye no Ghana nkwa ni je mu biem kiza papa we chi no e di fofoforo bi peja omuti on betimi aye no ma ye bibi betimi adane ba ji se na me ka se na ye Ghana di fo ye obi wu nkwa na ye ji post de ye ntumi ndane nyoma because e di fo ina legend na da hono asofo nyina pillar na da form no omaye du asole sorry e wo Ghana ina founder na da form no because on no present e wade wo Ghana internet den inti kaka metina ka che so ye ma mo seden ya but the bi ka se wo ma mi wuda na obe hunu se sabi obi ma mi we ya but wo ma mi wu a no wo za sa ma mi wu ya eje wu ya but not to cho mo we no ma so mo den se papa ne be sa mo ankasa awo ne safo e di aba thank you papa ne be sa ba sa susu bi obe na mo bi foforo so aba e won wa ne busia ne na mi Nenya the church member Dr. Power Man a founder and leader at the Mon one asafo no wa down so my junction no a lot of branches I'm your founder name play and munyam sami be jina hana me kasa bebre na me de perfect mo me wage o se nya ya papa wage hono na mo no ko na urade dia asoma na ye beka me sin ano no
because when you who near ube papaya oh yeah Ghana so for bebre come say yourself papa no no omunim say papa na nyini and omunim say definitely betimi ayedan akọ and come say bebre yatro but the reality and say me ba bonte be ka say Ghana president nko papa na ase so koya minim so koya dia Ghana entene so wan ko dia de kase ya kwa akwetia ba election na me de to abonte so wan ko ha de ne bisi de no kan wan ko ha esum kase be to Ghana so esum be to Ghana say ya de kojan da say Parliament House kojan kase pa na all the media houses ebe use Ghana flag e dey atom chenda wase because Ghana flag ni be senate aso wo form because eduya eye onyina a ebo Ghana ho ban no eno e na ato form no and you see am from aban e na be sa actually age Ghana biem and from aban ntimi e je Ghana biem baby Ghana edo no ti se rade eye we yase and now the MPP promise and baby abeko adede ne bisi wo abeko de abeko so Dr. Baumia ever for election yes yes what promise no eye we ntia na say de wo fa dada na bibi the real na obinsa actually eja nuntina Bible say yamani nyambom ni twa de do a enti MPP promise no moko Ghana for expected Dr. Alaji Bawumia ono ene be nwini election thank you madam was enti ye be sumo bia be de ocha me ni obi a fine na ye kwompa enso say niam bia ye nyina ye be ye tuemu about apostles apostle na the chidom edo so aniam a wa chi bi no ye nyina so ye be hwe na ya ye bi ewo ya brabo na me o shira we material